Lirnghing tur lo ven nan Lirnghing lo nan mihring then khat an lo thi anga yang mo iringem Lirnghing ron thlen lo nan mi a that tanuala o atak takani a mingpo Herbert earthquake killer Mullin ti alo ni pha hiala Lirnghing lo nana a che dan rong tak mai chu I en leang o The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Winzo ti ming hi ilo shebe to reng em kan captain cool po to lai chu Winzo a khel mu ani tat mai a than chu he application a hian games zat chuang I khel theinia mole a khel dan ka shilang che o Winzo team mania hian kala I games tu beri thangang Ludo Express khel dan ka entir me kang che hian match a intrane midang pathum po in min ron zom ve ang game chu in tran ta chuan keima ka chak chuta poisa tak kala dong zui ka wallet a hian alo om thlap to a tuna chuan wallet a hian ka click anga ka poisa hi ka withdraw don o azauta a ol tiro I games ngai nat zong tak kerom te cricket te pool te adang engpo idu I khel theya keima ang che hian poisa tak ki dong ve don ya o chuwang chuan ka description hi en la link atang hian Winzo chu han download la poisa tak lo ve ro le Tuntruma serial killer kan enle tur hi Herbert William Mullin ani a mi som pathum laia thata hetiang mi tam tak khan tha top mai chu ano pan hun lai te po hi sia ta chak o ma han soile photila kumsang khat zakwa somli pasari April ni som pariat khan Salinas California alo pianga mase kumnga velani hian San Francisco pona Juan nei nan in son ta a apa Martin William Bill Mullin hi sipai bang ni in indo pui pa ni na po lo ma chon to nga tu kha ania apa hian silai man dan te hazir tir thina indo hun lai chanchin te shil na sa thin le a sipai bang ani bok nen a strict em mai boka mase fa te ti du da zong chuan a chengai lo ni report ani a nuwa an chung kwa hian Felton Santa Cruz County anin sona heta hian Robert po high school akal veta a school akal la hian alar em a thiana nga leboka bialnu te po neya lekha thiam theile zirlai ti thaberani thin boka chuta an school a hian football la khel zuya boikhat phei chu an ti thin danin an class a hian hlotling tura an rin ber most likely to succeed hi an class mi te chuan an vote chewa Herbert hian vote a mutnem ber nge a thiante a classmate te po in mi hlotling ani an ring tlatani chu naupang bright takani ti chuan kumsang khat zakwa somruk panga a high school graduate ta a hetia azo atanga rei vaklova hian Herbert anun hi engemo in athak ta lok mai pangai taka anun hnung ber chu anuna high school graduate thleng chia kha ati theya engin nge anun chu ti buai ta le a thian traber Dean Richardson chu car accident awangin a thita Herbert hian a tuar tak zeta anun phunga buai vek an ina te chuan a thian patan bik hun te siamin a tuar zele uizia atilanga he a thian ba thina hian anun chu athak loka kumsom pakwa ani phei chuan drugs a khoi tanta cocaine heroin meth ti te chu khoi ve hau lona in LSD le marijuana khoi thunga kumnga chunga arui hloti hi LSD ani kher bok nen a khoi hnem em awangin a hria te chuan taksa then khata chiat hlen na mai ba ka thi na hiala thlen theyang an ti a Herbert ero awan nei hlo na sat takin khoi ma se a taksa a har sat na em ani talo hetia a thian pa thi atang hian reincarnation an ti thi nuwa pian non le na te hi a chil em a sa khothil te a chila chu mai ba ka khwarel chiat na te hi a chikin a chil ta em mai ani kumsang kha chakwa somruk pakwa khan a phasa beratan ariru lam buai deu wangle schizophrenia ani te chu anu le pa te thuronin enkol tranani ta a rilulam enkol na Mendocino State Hospital California admit ani a mase hospital a hian kar ruk chia oma aron chuak le mai voi engemo sa thon le mase a omrei be lova a treatment te tikal tluang lova adam doya e tha heklo atir te ya hedam do ina
an thon chan ber chu a chet phung mak takanu le patin an hmu wang ani a entirnan mel hriat lo te le kha thona rap om tak takin a thona secret a inde te a chinga a inlua pakhat atang an hnut chuak boka an hnut chhuah chan po bang chu a chum vak vaka mi tuma om lo te chu a aw khum vak vak mai wang ani a ache dan mak tak hi anule paten an hmu mai bik lo Dr. Herbert ali achung te hretu po hian Herbert hi paranoid schizophrenic ani a rilru lam hi a thalo hle a ama po hi mi lo om tak zet ani to ani ti in ala warning to nge kumsom hi pathum ani hian schizophrenia wang hian Dr. Shang pathum ngodin an enkol to nge a heti level hian California na sang a thok kwala voi khat phei chu boxing alu chil veya ma se voi khat atum puipa a hnek top theilo awangin no chho ani bial nu nget te po ani ve hiala ma se ge nia a inshia ta wangin a then nge kumsang khat zakwa somsari pathum January thla khan Alberta hi apa hnungzuin US Marine Corps a sipai ni torena in ziak lut ve a ma se example tlang photangai physical ataksa afitoka apasa arirulam psychiatric exam apas le mial boka ma se rui hlawa khoi wangte manalo ni zeu to wangte ache dan moi lo record lo om zeu thina wangte chuan atlata Anua ama Herbert hian soidan chuan sipaya khan tlingse chuan serial killer ani khera in ring lovani hemi ma kumpo hian court guard ni turin nalo apply veya mase arirulam hrisel lo na wangin exam psychiatric exam chu a fail ta ani schizophrenia nei ani a o te a thechina mase anat na hi a enkol thalova azwal zela khwarel chhiatna abikin lirnghing hi a achil ema kumsang kha jakwa somsari pathum khan kumtir January thla khan mathematician pakhat chuan California lirngin tur thu a soi chu alo hrewe a Herbert chuan California chu lirnghing chuan ati chhena sadon hle hian hria a mishing te po Pacific luimonga an tlak veka ringani Chubaka ama Herbert birthday hi kumsang kha chakwa paruka San Francisco lirnging rap thak tak thlen ni che khani a Chubaka Albert Einstein thi cham ani boka hewang hian apian ni le thate hi puithu zongin ala thlata Vietnam indo puilaya thi na tam takte khan lirnging tura vengani ati tat bok tuna chuan indo omlova mishing te ti thi tura ruat kania California lirnging dang tura ruat kani ti hi angai dana ni tatlat mai chung lirnging dang tur chuan mi enge moza dan thi angai ama hian chu mo phurna chu ala don ani chu Herbert chuan mi atha chanta ami tha masak ber hi October ni sompali kumsang kha jakwa somsari pahni khanani a motor che angin kong sira loadinga homeless papakhat Lawrence chuan pui aron tuma Herbert hian akun lai tak chuan avolumta baseball betin Herbert hian soidan chuan he atha pa hi Bible a Johanna khani a khovel lirhing tur veng tura that turin ama azok hi aron in peya arilruwa aron shil ni ina soi ti hian a soi ni ina soya min lala longkhum son min pairo min thatla midang te chu an himdonani ti ina soi atia ami tha le hi hetia mi atha masak bera tha atanga kar ni empo atlin ma ania motor lo phartu peche college kalai Mary Gila Foilani a Herbert kar hi lo phara achanchu college interview nei do na wangin man mo le a Herbert kara chona lutta Herbert Mullin chuan avita avitlumta a omali a hnunglama chuta ataksa te chu chansomin ram hnoya a thedara thingkunga te Mary ruang ataksa vel hi an muhar ema thla enge mozat liam nuwa an huve chawa atitua hian serial killer dang heti laya Santa Cruz vela cheve tho Edward Kemper ti ani an ringa Herbert Mullin hirin hlel na chang an la shelo November ni kumsang kha chakwa somsari pahnia chuan ami tha pathumna athat le don Mary tha atanga nili leka St Mary's Catholic Church akalin aswal puan le sir thilte ti du angina oma mase ama lo troi oma lo boy puitu ber Father Henry Tomel chu avit lumle tamai Herbert hian
father hian a rilru a bia a ama le ama chu a in pek thu a hrilh ni in a ngai le tlat a vitluma a peta a voboka a tlanta tuntum chu hmutu pakhat alo om tlat ma se van duai thlak takin a hmu chiang lo mipa lo upalo sang tak but dumbun le thomhnu thim lam in bel ti bakin soinga ina a hmutu hian a shelova tuma manan ni talo boka Mullin chu zalen takin a omzel midang thatle turin Herbert hi sipaya atling lova kha drugs ati na satwa ngani deu bera ngeya tuma a har sa vesi angai toileta high school ka laya thian pa marijuana a le thin na pa gym gear ni ra chu angai to chhuaka he a thian pa gym hi rui hlo le thin na ni a anun lo chiat phana a thian pa hi ngai ta tlata a thian pa gym chu tha atum le ta January ni somni panga kumchang kha chakwa somsari pathuma chuan a thian pa om thin na hriat nu hnung bera chuan kalta a mase nu fa hi an lo cheng to a kethi Francis le a fa pa te pahni an lo chenga kethi hian nui chungin hlim takin gym a om na thar address chu lo shila a thian pa gym chuan nu pui lo nei to a an nu pa an chen na West Avenue lam apanta an nu pa in avaka plum ringot avit na sa lebok ti chuan a let le a o a hria thin chuan kethi Francis le a fa te pahni chena chuan let le turin ati le tlat awa let le a kethi Francis le a fa pa te pahni Damon le David kumli le kumkomi te chu an pathum chuan an luwa avaka phlum ta mak mai avit na sa leboka a thian pa te nu pa a tha ang chia khan an ruang mu ania ati tu hi an she theilo abik takin a thian pa te nu pa hi drugs dealer an ni bok nen tu emo minaran tha a thunei tu te chuan an ring theilova drugs le akai noi vel in ti buaina ani an ring ber tituan February ni som maloni a thian pa te nu pa le kethi te nu fa tha atanga ni som vel bor leka chuan Henry Cowell Redwood State Park nuam tak mai chu atloa heta hian kem phalani lova thalai then khadan lo kem amu a Mullin chu alom hau lo raman ti bala borwa kan ti chebok ti chuanga idana ni a Mullin chuan hilai ram veng tu anga insoin kalwat turin atita a heng thalai te hian an lo hlau vak lo ram veng tu ani an lo ring lo bok ne ankal sandu talo Herbert Mullin chu akal son zewa asilai la chhuakin avalet li a akap hlumta amal te in ani hi David kumsom pariat Robert kumsom pariat Brian kumsom pakwale Mark kumsom panga te ani a anaruam hi kar khat nuwa mu ani ve cha nge hepoye khoya tanga nithum lekaliam hian February ni som pathuma karina tlana he hi mi atha hnung ber tur chu ani boka ni asa thale a kumsom sari pani mi Fred Paris chu a in kota a hwan te alo khoya kongpuya Herbert hiron tlana Fred a muwa a letle akar chu arem laya an parka ama amitha tlei rolte rifle alak sak chu kengin akar tangina chhuaka akar bula tang chuan Freda Huan omlai chu akap hlumle ta mak mai Herbert chu thamuang takin akar lama pana aluta a in khalle ta aman mu lo hlea chhun enga ani le ngala pu Freda then omte chuan a motor number an lo chin chia mana police an report a reilo te ya konga atlan lai chu ti din ni in Coral Street Highway 9 na an mu a police te chuan silai ni na anin be ive de wan rin lain Herbert hi eng tin ma omlova be ile ta tum heklo man anita Korda chuan amitha so pathum te hi puang veka mi so matha awanga thiam lo chan tera ni a korta chuan a thilti amitha te chu Lirnghing ve himna na adi ani thuala soi tanga khovel a chan him jok ni in in soya mi atha hun lai vel khan mathematician in Lirnghing thlen tura soi ni kha a thlenga alo nging talo bok nen ama awanga Lirnghing talo ni ten a soya o a hria thin te po soya hewang hian achunga ro rel na hi mi pa ngai anga rel lo mai an ril ruk lain a thian pa te nu pa atha khan an address azo kethi Francis te na khan let le in awathat le kher kha evidence ti bautumna ani athil ti hi asha chianga a harfi mani antia wangin dam chung tang turati anita ma se perolin kumsang ni somnia khan chuak thei turati ani a ma se thudei tu ten khotlang tan a hlo omna alangai reng antia wangin kumsom sari pali lai lo ni to Herbert Mullin hi
a chhuah theih hun chu kumsari in an pot sei le ta kumsang hnih som hnih pariata aladamani chuan a chuak ve thei dawn ani tan ina atan pui ni thin Jamie Morgan chuan Herbert IQ san zia hi soya mi fing takani a kumtam tak liam ta a kalto na mun star map te po ol sam takin a ziak thei ni in a soya tongdang a thiam ma em boka no panai tanga no pang thiam thei tak special big kha ani miawa atan pui te zinga tongdang mangte po reilo te ya an tongin ati ti pui thei wat zela makan ti thin le tan ina hian Herbert Mullin hi angi omina ngal thiam thin hle boka serial killer tang ve tho Ed Kemper nen po an tang nun nge ngi a Ed Kemper hian a soidan chuan mi tenin turin ring tak takin a zai thin ni in a soya chuta Ed Kemper hian anin em awangin a sel atagin Herbert hi tuya awa the thin thu te a soya And I'd get a cup full of water, a styrofoam cup, and I'd reach around and I'd throw it on him. And it's embarrassing. Herbert le Ed Kemper te hi Santa Cruz a mi thatin hunan manga an chet hun la hi a in ang he nge a Herbert a tha pakhat po Ed Kemper tha amo an ti hial kha ole kumsang ni somni pariata chuak turin Herbert earthquake killer Mullin hi aladam miringem le